Drugari, danas ćemo pričati o jednoj veoma pikantnoj temi koju ne znaju ni mnogi malo stariji JavaScript programeri, ali ipak je ta tema početnički zaslužila da je obradimo u prvim poglavljima našeg kursa. Današnja tema je menjanje nepromenljivih. Da, dobro ste me čuli, koliko god suludo zvučalo, nepromenljive se mogu menjati u ovom jeziku. Dakle, napravit ćemo novi fajl, ovdje pravim novi fajl koji ću nazvati menjanje nepromenljivih. js.js. Svaki mora imati ekstenziju js. I ovdje ćemo proglasiti neku nepromenljivu koja će se zvati čovjek. Ona će biti objekat. Unutar sebe će imati samo svojstvo ime, jedno koje neka bude Azra. I neka bude, šta još može da ima, ajde može da bude visina, jednako je 175, ok. Sada kao što vidimo, ovo nam izgleda kao nepromenjiva vrednost, stavit ćemo da vidimo, stavit ćemo da logujemo tu vrednost, čovjek. Otvorit ćemo konzolu i logovat ćemo je. Ok. Eto. Samo da ponovim sada što sam sve uradio, da idemo polako. Dakle, napravili smo jedan novi objekat. Proglasili smo da je konstantan. Stavili smo da ima dva svojstva, ime i visinu. I onda smo logovali taj objekat u konzolu. Izdali smo tu naredbu da se on loguje u konzolu. Sada moramo otvoriti konzolu i vidjeti da li se to zaista loguje. Ovdje u tomu imam neku opciju da otvorim konzolu preko njega. Kucam komandu node i nalazim ime našeg fajla. Menjanje nepromenljivih, s tim da ja ispred imena imam i neki redni broj koji mi služi da sve lekcije idu po redu. Ok. Izvršavamo ovaj fajl i u našoj konzoli ili komandnoj liniji ili terminalu, kako više volite, izlazi mi rezultat izvršenja fajla. Kaže, otvaraju se zagrade, ove vitičaste za objekat i zatvaraju se i između mi stoji da je ime Azra i da je visina 175. Dobro. A sada vidite, na primjer, ovu magiju. Već smo gledali, ako pokušamo sada da ovoj konstanti pripišemo neki nov sadržaj, na primjer, ako da čovjek postane neki drugi objekat kome je ime Mirko, naš program će definitivno pući. Evo, sad ćemo da provjerimo. Opet ga izvršavamo. Naravno, greška je baš na ovoj liniji gdje smo pokušali da našoj konstanti ponovo pripišemo vrednost, to je da ponovo dodelimo neku novu vrednost kada ona već ima svoju staru vrednost. Dakle, ovo je ilegalno, to smo već 100 puta vidjeli, ali sada ćemo vidjeti nešto što ja zovem da promenimo nepromenljivu onako kao na mala vrata. Znači, ne promenimo je baš totalno da je pripišemo novu vrednost, ali promenimo je tako što menjamo neki od njenih sastavnih delova. Sada vidite, znači ova naša čovjek je složena vrednost, jedna složena konstrukcija koja ima u sebi dva sastavna dela. To su svojstvo ime i svojstvo visina. Znači ima dva svojstva, to su dva njena sastavna dela. Sada ćemo da pokušamo da promenimo jedno svojstvo tako što ćemo mu direktno pristupiti, znači čovjek ime
i dodeliti mu novu vrednost. Jednako je Mirko. I sada ćemo opet u konzoli da izvršimo program i da vidimo rezultat. Kao što vidimo, konzola nam javlja da je naša nepromenljiva upravo promenjena. Ime više nije Azra, ime je sad postalo Mirko, zato što smo ga mi ovdje promenili. Dakle, drugari, dobro pogledajte ovaj kratak program koji ima svega par linija, ali mnogo toga objašnjava. Ovdje ćete vidjeti da vaše konstante se itekako mogu menjati. Iako ne možemo ponovo pripisati novi objekat ovome nazivu, svaki od njegovih sastavnih dela, odnosno svaki od njegovih svojstava možemo pojedinačno menjati. Eto, vidjeli ste jednu veoma kratku, ali nadam se u vašem radu korisnu lekciju.